Nguhaye ikaze ukurikira amakuru kuri Amakuru podcast nkuko bisanzwe rero uyu ni umwanya w'amakuru yo mu Kinyarwanda, amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu munsi wa 50 w'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine, igisirikare cyaho kiravuga ko ibisasu by'Abarusiya bikomeje kuraswa ku bikorwa bya gisirikare na gisivili muri icyo gihugu. Ni mu gihe kandi Afurika y'Epfo abarenga 300 bamaze guhitanwa n'umwuzure. Ni imvura nyinshi yaguye ku munsi w'ejo tariki ya 13 Mata 2022 mu burasirazuba bwa Afurika y'Epfo yahitanye ubuzima bw'abantu bagera kuri 36. Naho umuyobozi wa OMS yanenze ivangura rikorwa mu gutabara abari mu kaga. Ni mu gihe kandi mu Rwanda guverinoma y'u Rwanda yasinye amasezerano y'Ubwongereza muri gahunda y'imyaka 5 izatuma rwakira abimukira benshi ubu bari mu Bwongereza, ariko ngo binjiyeyo mu buryo budakurikije amategeko. Aya hamwe n'ayandi tutababwiye ni mu kanya gatoya, tunabibutsa kandi gukora subscribe niba utarayikora, ikindi kandi no gutera commentaire ku byo tuba twabagejejeho, nabyo ni ingenzi kuri twebwe, cyo kimwe no gusangiza inshuti zawe. Nyuma yo kumva aya makuru, reka nze mu kanya tuyarambure. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Elia Anthony. Nguhaye ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Guverinoma y'u Rwanda yasinye amasezerano y'Ubwongereza muri gahunda y'imyaka 5 izatuma rwakira abimukira benshi ubu bari mu Bwongereza, ariko binjiye mu buryo budakurikije amategeko. Muri iyo gahunda biteganyijwe ko abimukira bazakirwa n'u Rwanda batazatuzwa mu nkambi, ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu Rwanda igihe babyifuza, cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo. Muri icyo gihe Ubwongereza buzafasha u Rwanda gushora imari muri serivisi bazaba bakenera nk'ubuvuzi, guhabwa imirimo, kurengerwa n'amategeko nk'abaturage b'u Rwanda mu buryo bwuzuye. Muri urwo rugendo Ubwongereza bwemeje ko buzashora mu Rwanda miliyoni 120 z'amayero mu mahirwe atandukanye ku Banyarwanda n'impunzi, haba mu mashuri, amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, kwiga indimi n'amashuri makuru na kaminuza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze ko hariho amategeko mpuzamahanga arengera impunzi n'abimukira, ariko ngo ntabwo bikora. Yakomeje agira ati, uyu munsi rero icyo twiyemeje ni ugukorana n'ibihugu bimwe birimo igihugu cy'Ubwongereza kugira ngo turebe niba hari ubundi buryo twagira ngo uruhare mu gukemura kiriya kibazo cy'abimukira banyura mu nzira zitemewe. Ni uburyo bwakoreshwa, ariko ngo mu gihe hagitekerezwa ku bundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kiriya kibazo gikemuke. Mu gihe iyi gahunda yagenda neza, Minisitiri Biruta yavuze ko bizera ko n'ibindi bihugu bishobora kuzayireberaho. Yakomeje ati, ikindi kandi ni gahunda, ntabwo ari uguterura abantu ngo baze babashyire hano gusa birangiriraho. Ni gahunda y'imyaka 5. Mu gutangira tuzakora ku buryo bariya abantu niba banagumye ahangaha babashe gufashwa kubona imirimo binyuze mu kubanza guhabwa ibyangombwa bijyanye n'ubumenyingiro kugira ngo babashe kugira ubuzima muri iki gihugu, kandi banafashwe no kugira aho batura, kuvuzwa n'ibindi. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Umutekano mu Bwongereza Priti Patel yavuze ko adashaka kujya mu mibare, ariko ko abantu binjira mu Bwongereza bakoresheje inzira zitemewe, cyane cyane banyuze mu mato, ari benshi. Yakomeje ati, itsinda ryacu rimaze amezi riza hano bitari ibiganiro gusa, ahubwo ari kureba uko ubu bufatanye bwatanga umusaruro. Ikindi kandi ngo harimo no kurebera aho bazaba, ibijyanye n'amategeko n'ibindi. Ati, dufite gahunda duhuriyeho yo kubikora. Minisitiri Biruta kandi yavuze ko iyi gahunda igenewe gusa abantu bari mu Bwongereza. Ati, iyi gahunda igenewe gusa abantu bashaka ubuhungiro ubu bari mu Bwongereza. Ku bandi bashaka kuza mu Rwanda gushaka ubuhungiro cyangwa kuza nk'impunzi muri iki gihugu, hari inzira zisanzwe nizo zizakoreshwa.
Mu yandi makuru, umuyobozi wa OMS yanenze ivangura rikorwa mu gutabara abari mu kaga. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yanenze ubusumbane n'ivangura bikomeje kugaragara mu gutabara abaturage bari mu kaga, aho abirabura badafatwa kimwe n'abazungu cyangwa ubundi bwoko. Yavuze ko isi yashyize umutima cyane ku ntambara ya Ukraine, nyamara hari ahandi abaturage bari mu kaga ariko ntawe ubitayeho. Asanga ibikorwa by'ubutabazi bidahabwa umwanya iyo abari mu kaga ari abazungu. Tedros yibajije niba isi yita kimwe ku buzima bw'abirabura n'ubw'abazungu agendeye kuba abari mu kaga k'intambara yo muri Tigray, Yemen, Afghanistan na Syria batarigeze bitabwaho nk'uko muri Ukraine bimeze. Ati, ndashaka kudaca ku ruhande kandi nkavugisha ukuri ko isi itarimo gufata kimwe abantu bigendeye ku ruhu rwabo, bamwe basumba abandi. Iyo mvuga ibi birambabaza kuko ndabibona, biragoye kubyiyumvisha ariko birimo kubaho. Kwezi gushize Tedros yavuze ko nta hantu ku isi ubuzima bwa miliyoni z'abaturage buri mu kaga nko muri Tigray. Nibura hakenerwa amakamyo 2,000 y'ibiribwa, imiti n'ibindi nkenerwa, ariko hakajyayo amakamyo 20 gusa. Tedros yanenze itangazamakuru mpuzamahanga avuga ko muri Tigray abantu batwikwa ari bazima ariko ntihagire ubyitaho kuko ari abirabura. Uyu muyobozi Tedros ukomoka muri Tigray yavuze ko umuryango w'abibumbye ONU wasanze hakenewe imfashanyo y'amakamyo 100 y'ibiribwa buri munsi mu kuramira cyangwa se kurengera imibereho y'abaturage muri ako karere. Mu kwezi kwa 11 muri 2020, nyuma y'amezi yari ashize hatutumba ubushyamirane, nibwo intambara yadutse muri Tigray hagati y'umutwe wa TPLF w'ishyaka rya TPLF ryamaze imyaka irenga 30 ari ryo ryiganje muri politiki ya Ethiopia n'ingabo za leta ya Ethiopia. Iyo mirwano imaze kwicirwamo abantu babarirwa mu bihumbi barimo n'abaturage b'abasivili, naho abandi babarirwa muri za miliyoni bakeneye imfashanyo yihutirwa y'ibiribwa, mu gihe leta ya Ethiopia ishinjwa kubangamira ibikorwa byo gutanga imfashanyo. Bivugwa ko impande zombi ziri mu mirwano zakoze ubwicanyi burenze ku mategeko ndetse zigakora ihotera rishingiye ku gitsina. ONU ivuga ko amakuba yo muri Yemen ariyo makuba mu mibereho ya mbere mabi cyane abayeho ku isi kugeza ubu. Muri Afghanistan, ONU ivuga ko abantu miliyoni 24 bakeneye imfashanyo y'ibiribwa kugira ngo bashobore gukomeza kubaho. Syria imaze imyaka 11 iri mu ntambara, abantu barenga 500,000 barishwe, naho abandi babarirwa muri za miliyoni bata ingo zabo kubera iyo ntambara. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Afurika y'Epfo, aho abarenga 300 bamaze guhitanwa n'umwuzure. Ku munsi w'ejo hari tariki 13 Mata 2022, imvura nyinshi yaguye mu burasirazuba bwa Afurika y'Epfo yahitanye ubuzima bw'abantu 306. Umwuzure yangiza imihanda, inasenya amazu y'abaturage. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko iyi myuzure ari ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Yongeyeho ko ibiraro byasenyutse, imihanda, abantu bahasiga ubuzima, aho hari n'umuryango umwe wabuze abantu 10 icyarimwe. Amashuri agera kuri 248 yo yarangiritse bikomeye. Ramaphosa yagize ati, iyi myuzure ni kimwe mu biterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Ntidushobora gusubika ibyo tugomba gukora kugira ngo duhangane n'imihindagurikire y'ikirere. Ubushobozi bw'ikigo gishinzwe ibiza bugomba kuba ku rwego rwo hejuru. Guverinoma ibinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter yanditse ubutumwa yihanganisha abaturage bamaze kugerwaho n'ibi biza, igira iti, twifatanyije n'imiryango imaze kubura ababo muri ibi bihe twugarijwe nabyo by'imyuzure n'imvura nyinshi.
akomeza ashimira abari gufasha abaturage muri ibi bihe bitoroshye bari kunyuramo, ndetse kandi ati ndashimira amakipe ashinzwe guhangana n'ibiza ari gukorana umurava n'urukundo no kudacogora kugaragaza kugira ngo abaturage babashe gusubira mu buzima busanzwe. Nonara Ndorovu, umuvugizi w'ishami rishinzwe imicungire y'ibiza mu ntara ya KwaZulu Natal, yavuze ko ku mugoroba wo ku ya 13 Mata bamenyeshejwe ko umubare w'abamaze guhitanwa n'impanuka y'imyuzure muri iyo ntara wageze ku bantu bagera kuri 306. Ibiro bye byavuze ko abapfuye ari kimwe mu bihe by'umwijima mu mateka ya KwaZulu Natal. Igihugu cyohereje abapolisi 300 yongera muri ako karere, ndetse ingabo zirwanira mu kirere zohereje indege zifasha mu bikorwa byo gutabara. Ramaphosa ubwo yahuraga n'imiryango y'ababuze ababo yagize ati twabonye amahano nk'ayibasiye ibindi bihugu nka Mozambique, Zimbabwe, ariko ubu nitwe twibasiwe. Ibihugu bituranye na Afurika y'Epfo bikunze kwibasirwa n'ibiza by'imvura n'imiyaga buri mwaka, ariko icyo gihugu cyo cyari cyaragerageje gukumira ibyo biza. Uyu ni umunsi wa 50 Uburusiya bugabye ibitero muri Ukraine. Igisirikare cyaho kiravuga ko ibisasu by'Abarusiya bikomeje kuraswa ku bikorwa bya gisirikare na gisivili mu mijyi yo mu burasirazuba. Ese muri Mariupol byifashe bite? Imirwano ikomeye muri uyu mujyi uri ku cyambu bisa naho igikomeje mu gace k'inganda kawo kitwa Azovstal. Aka gace nigafatwa bivugwa ko umujyi wose uba wafashwe. Uburusiya bwatangaje ko abasirikare ba Ukraine barenga 1000 bashyize intwaro hasi muri Mariupol. Televiziyo y'Uburusiya yerekanye amashusho ivuga ko ari ay'abasirikare ba Ukraine bari gushyira intwaro hasi muri uyu mujyi, ariko Ukraine irabihakana yivuye inyuma, aho Sail Olovi wungirije umukuru wa Mariupol yabwiye BBC ko ingabo za Ukraine zikiri kurwana. Mariupol ni umujyi w'ingenzi uri ku nyanja wifuzwa n'Uburusiya kugira ngo ube inzira y'ubutaka ihabuza n'agace ka Crimea bafashe muri 2014. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko habaye guturika mu bwato bwa Moskva mu nyanja y'Umukara kwangije bikomeye ubwo bwato. Mu itangazo iyi minisiteri ivuga ko amasasu y'ubwato Moskva yaturitse kubera umuriro muri ubu bwato bw'intambara. Ubu bwato bwangiritse bikomeye, abakozi babwo bose babuvanywemo. Impamvu y'uwo muriro iri gukorwaho iperereza. Ukraine yo ivuga ko ubu bwato bufite metero 146 z'uburebure bwarashweho misile zabo za Neptune. Oleksiy Arestlovich, umukozi mu biro bya perezida wa Ukraine, yavuze ko abatabazi b'Abarusiya batabashaga kugera kuri ubu bwato bwarimo abakozi bagera kuri 510. Ubu bwato bwariho burwana n'abasirikare ba Ukraine bari ku kirwa cyitwa Snake Island. Umutegetsi wo mu gace ka Odessa akavuga ko babunesheje. Reka mbashimire mwese twabanye mu makuru y'uyu munsi kuri Amakuru podcast. Nitwa Elia Anthony, ndabashimiye cyane. Tuzongeye guhura ku munsi w'ejo nanone ku makuru agezweho aba avugwa hirya no hino mu isi.